Amakuru y'abinjira mu ikipe ya Arsenal ni menshi, ariko mbere yuko mvuga ku binjira mu ikipe ya Arsenal reka mbaze ndebe abasohoka. Gabriel Jesus kuri miliyoni 20, ikipe ya Juventus itari kuba yazishyura ikamutwara kubera yuko Dusan Vlahovic yanze kongera amasezerano muri iyi kipe ya Juventus. Ubu rero aka kanya Gabriel Jesus Juventus yari imaze igihe ibiganiraho na agenti w'uyu muhungu Gabriel Jesus. Ubu rero aka kanya tuvugana Jesus kuri miliyoni 20 ajya kwerekeza mu ikipe ya Juventus nagihindutse, kubera ko ni ikipe ya Juventus yari igerageje kuwitwa Randal Colomwani biza kwanga imusubiza mu ikipe ya Juventus. Randal Colomwani aza kuza mu ikipe ya Tottenham. Aka kanya imwe iratekereza witwa Alexander Soroth kuva mu ikipe ya Atletico Madrid, irashaka rero kumugorana no witwa Gabriel Jesus. Gabriel Jesus akanya kariko kose turaza kubona mu gihugu cy'Ubutaliyani mu ikipe ya Juventus. Reka tutize turebe niba iyi deal iri buze kuba yarangira, gusa amahirwe menshi Gabriel Jesus arasohoka mu ikipe Arsenal muri iyi season. Uwitwa Gabriel Martinelli gusohoka mu ikipe Arsenal birimo birasaba yuko igikombe cy'isi kirangira kugira ngo uyu musore abe yasohoka mu ikipe Arsenal, gusa amahirwe menshi arimo kugenda agaragaza yuko Mikel Arteta yifuza kugumana Gabriel Martinelli kugira ngo abe yamwongeraho undi mukinnyi mwiza. Witwa Leandro Trossard niwe ugomba kuba wasohoka mu ikipe Arsenal kubera yuko ikipe ya Besiktas irimo irashaka kwishyura miliyoni 22 z'amayero kugira ngo yegukane uwitwa Leandro Trossard. Rero ubu aka kanya tuvugana Arsenal iri muri gahunda yo kuba yazana umuhungu uvuka muri Cote d'Ivoire bamwita Ousmane Diomande, akina ikipe ya Sporting Lisbon yo mu gihugu cya Portugal kugira ngo asinyire iyi kipe Arsenal. Aka kanya rero tuvugana biravugwa yuko Gabriel Martinelli ahubwo kubera ko ari mu gikombe cy'isi bigiye kuba babihagaritse kugira ngo babanze bagaruke barebe icyo umutoza yakora. Nagaruka umutoza amaze kugura umuwinga mwiza utyaye akaba yaragurishije Leandro Trossard, birashoboka yuko ikipe Arsenal ishobora kuba yagira gute yatunga umuwinga mwiza ku isi, ariko nanone ikazaba ifite no witwa Gabriel Martinelli. Ni umusore ukiri mutoya, kenshi na kenshi Arsenal ikunda serivisi ze ku kijyanye no kuba ari umukinnyi isaha n'isaha yaguhindurira umukino. Ntabwo ari ibintu nyine wa predictinga cyane ko byabaho, ariko iyo urebye match ya Bayern kuri pass yahawe na Eze murayibuka, kuri match ya Man City, kuri za Atletico Madrid, no kuvuga ngo Gabriel Martinelli mu ikipe Arsenal ngo baracakeneye serivisi ze. Niyo mpamvu Arsenal irimo irarebera hafi uko yagura uwitwa Vinicius Junior n'ubundi mu ikipe ya Real Madrid. Harimo amakuru menshi cyane arimo kumwerekeza mu ikipe ya Arsenal, gusa ntabwo biri official ndetse biranagoye ku mukinnyi we ku giti cye. Ashobora no kuba yahitamo indi kipe itari Arsenal, ariko Vini azasohoka mu ikipe ya Real. Mikel Arteta yavuganye no witwa Andrea Berta, baravuga bati niba twifuza umuwinga mwiza ku isi ko ari Vinicius Junior uhari, undi muri Paris Saint-Germain ko byagorana kwifishkeria, bakavuga bati nyamara Arsenal igomba kwitonda kugira ngo irebe ko yabona umuwinga mwiza wa joininga ikipe ya Arsenal. So aka kanya irimo iravugwa ku witwa Ousmane Diomande kugira ngo irebe ko ya joininga ikipe ya Arsenal The Gunners. Ni umuhungu wambara nimero 26 mu mugongo, akaba akina ikipe ya Sporting Lisbon yo mu gihugu cya Portugal. Ousmane Diomande akanya kariko kose nawe ikipe ya Arsenal ishobora kuzamusinyisha. Andi makuru ahari ni link y'umuntu witwa Marcus Rashford. Arsenal ngo ni link yuko uyu muhungu ya joining ikipe, cyakoze ngo ntabwo ari we uri top target, ariko nawe ngo yaza nk'umuntu wazafasha ikipe ya Arsenal mu gihe cyose ngo Leandro Trossard yasohoka nk'uko twabigarutse haruguru. Marcus Rashford ngo yaba umusimbura
wa Leandro Trossard, haba ku myaka ndetse no mu buryo bw'imikinire. Ni umusore ngo wasimbura uwitwa Leandro Trossard. Biragoye ko ngo Arsenal yazana umuwinga mwiza ariko Marcus Rashford akaba yahaguma akamera nk'uko Trossard yari ahabaye. Byaba byiza afata umwanya ubazamo akawufata, ariko nanone ngo bakabona yuko ikipe ya Arsenal nanone uwitwa Rashford ngo afite karite zo kuba yakina ku icyenda ngo arazifite. Rashford bakavuga bati aramutse aje ntabwo yabura ikintu afasha mu ikipe, ariko abenshi bakamunenga gutakaza imipira kwa hato na hato ndetse no kuba adakunze gusubira inyuma. Mwabonye Trossard arabigerageza akabikora, ariko iyo asubiye inyuma kenshi na kenshi akora amakosa avamo imituku, imihondo, amakufura ya hato na hato. Bakavuga bati Mikel Arteta ku kijyanye n'imikinire ye, niba yifuza umukino wataka yazana Rashford akazana n'undi mu winga waba uhari mwiza. Ariko njye ku bwanjye, ku gitekerezo cyanjye, byaba byiza baretse kumanza nyine kureba kuri Rashford bakareka igikombe cy'isi. Buriya igikombe cy'isi kigezemo hagati hari ukuntu noneho havayo n'abandi ba winga beza tutabonaga n'amaso yacu abigaragaza mu gikombe cy'isi. Ni gutyo biba bimeze. Rero ikipe Arsenal ku witwa Rashford ngo iraharyamya, ariko ntabwo ari we top target yifuza. Arsenal kuri top target z'abawinga yifuza, baba winga nyine batyaye, babandi batyaye, ubundi ni Vini, ni Kvaratskhelia, abo ni babiri. Classe tuca se level ya kabiri harimo Neco Williams ndetse n'uwitwa Rafael Leao. Ahandi niho dusanga harimo abangaba bakina muri za Sporting, Diomande, nibo dusangamo Rashford. Muri level 3 nyine, level ya gatatu unaniwe level ya mbere ya Kvaratskhelia na Vini, ba Neco Williams na Rafael Leao, niho hantu uzasanga noneho Arsenal ishakira mu bandi bari aho ngo kiretse itegereje igikombe cy'isi kugira ngo turebe ko hazagaragarayo abawinga beza batyaye. Naho ubundi Arsenal kuwitwa Marcus Rashford ngo irifuza kuba yamuryamaho, ariko igashaka kugira ngo irebe ko yagenda ikoresha nyine abakinnyi, nuvuga ngo kurekura abakinnyi ikinjiza abandi batari ku giciro kiri hejuru. Niba ari $300,000 umukire yaguhaye Stan Kroenke bagwa $300,000, ziguremo abakinnyi bari kuri level yo hejuru. Noneho urekure babandi bari bamaze igihe bari mu nizanyo, n'abandi bari bari mu ikipe nta kintu bayifasha basohoke, ubwo yakwinjizamo umukinnyi nka Rashford waza akagufasha. Bakwinjizamo ba Morgan Gibbs White, ariko Gibbs White we yashaka kuzaza mu bakinnyi bari hejuru kuko ni umusore nawe ugifite ahazaza heza, yagukinira neza hagati mu kibuga, ukagera hagati mu kibuga heza. Ni ikipe Arsenal bivugwa yuko ngo irarekura abakinnyi badatanga umusaruro, ba Reece Nelson, ba Fabio Vieira, ariko izane n'abandi basigare mu mwanya we. Nuvuga ngo kurekura Fabio Vieira ukazana undi mukinnyi usigara mu mwanya we ni byiza, ugifite na Ethan Nwaneri. Mwabonye ko Arsenal yarekuye ka gahungu kitwa Joshua Ndemama, kakagenda baragatije, kabe kakinaga kuri kabiri gatoya, mwarakabonye k'imisatsi. Rero Arsenal irimo kugenda ishaka kujya byo muri iyi minsi yo irimo irareba uburyo yarekura abakinnyi ba Jesus ikabarekura, ba Trossard ikabarekura, noneho nyuma yaho ikaba aribwo ishaka umuwinga, kuko irimo irabireba abakinnyi hagati mu kibuga barimo barahenda. Nko mu Man City, Elliot Henderson $120,000 rwose ndakurahiye. Matheus Fernandes we none hazajya mu ikipe ya Manchester United birayikire, ariko se gute umuntu yaba afite badge ya Arsenal ku kaboko bakavuga ko afana Arsenal kandi bikarangira ngo afitanye ibiganiro na Manchester United bigeze kure? Ibyo ngibyo ni ibigize umupira. Reka tuze turebe. Ariko ikipe ya West Ham yamaze gushyira igiciro cya $80 plus 85 kuzamura ko arizo zakurutwa Matheus Fernandes kuva mu ikipe ya West Ham United. Icyitwa Morgan Rogers nta biganiro ndabona noneho bihambaye, usibye na rumors n'ibihuha bikibayo bya Morgan Rogers. Ahubwo ubu ngubu Arsenal ibihuha byose byerekeje ku witwa Morgan Gibbs White, ku bandi bakinnyi b'abawinga ba Vini.
ibihuha byinshi biri kuri Vinicius, biri kuri Rafael Leao, biri kuri Marcus Rashford, biri kuri Nico Williams, nibyo bihuha bihari. Naho ibya Morgan Rogers birasa naho byagiye biceceka. Kubera iki? Kubera ko Kenan Yildiz miliyoni 100 ku munsi w'ejo twabigarutseho, miliyoni 100 ikipe ya Arsenal ngo itari kuzishyura mu ikipe ya Juventus. Barimo baradiringa kuri Gabriel Jesus ngo barebe uburyo Arsenal yakishyura miliyoni 100 za Kenan Yildiz, noneho na ikipe ya Juventus ikishyura miliyoni 20 kuri Gabriel Jesus. Ariko Andrea Berta turamuzi ku guhenda abakinnyi, ashaka kuba yagira gutya akaba bahagabanya bakamugura nka miliyoni 90 z'amayero, noneho Jesus nawe akaba yajoininga ikipe ya Juventus. Kenan Yildiz impamvu birimo gushyuha cyane, ni umusore Arsenal yifuje cyane. Morgan Rogers Arsenal imwifuje muri iyi season, nibwo twayibonye ko muri iyi sama nibwo imwifuje, ariko ubundi Arsenal imaze igihe yifuza Kenan Yildiz, nkuko twabonaga ba Victor Gyokeres, twabonaga ba Benjamin Sesko, twabonaga ba Martin Zubimendi, ba Mikel Merino. Arsenal burya kugira ngo uzakugure irakurambagiza imyaka 3, iyo ataragira undi muntu ugutwara birangira ikwitwariye. No kuvuga ngo n'uyu nguyu witwa Emiliano Buendia agica mu gihugu cy'Ubufaransa, Arsenal yaramwifuje birangira Aston Villa imutwaye. Uyu nguyu witwa Manuel Locatelli muri Juventus, Arsenal yaramwifuje birangira asinyiye ikipe. Dusan Vlahovic nuko birangira asinyiye ikipe ya Juventus. Sandro Tonali Arsenal yaramwifuje birangira ajoininga ikipe ya Newcastle. Alexander Isak Arsenal yaramwifuje sezo zigera muri 3 birangira ajoininga ikipe ya Newcastle, none ubu ari mu ikipe ya Liverpool. None ubu Morgan Rogers Arsenal yifuje Elliot Henderson birangira agiye kujya mu ikipe ya Man City. Arsenal yifuje kandi witwa Matheus Fernandes birangira aka kanya biravugwa ko Man U iri imbere cyane kurusha Arsenal mu kuba yamusinyisha. Niyo mpamvu turimo turabona ibya Sandro Tonali, tukabona ibya Kenan Yildiz, ibya Vinicius Junior, tukabona ibya Nico Williams, tukabona kandi ibya Diomande, tukabona ibya Marcus Rashford. Abo ngabo nibo bakinnyi Arsenal yerekejeho amaso kugeza aka kanya, ariko buri munsi bigenda bihindagurika. No mu kanya yaje kubona ukabona hari n'undi mukinnyi noneho barimo kugenda bavugaho. Kana subscribe niba muhungu wanyu sa muhungu Nyagatare, turaza kugaruka turebe bimeze bite mu ikipe ya Arsenal.